ولندا أنكم يا من بإذن الله بأمر تفسير سورة أمبوكو كتا أمني آيات أني مغاني فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani fula shaharu sawal minye hijra sankalo tanna bisuinye omugani wolon fulana de miladi nasaro ka jate ba fula ani mugani kele sankalo duruna bisu nyomugani konontonay ambe bako jikorni golofula masjid salamu kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ila akhir al-ayat. Ni aya min fulen nye ala ya yira masa min korota lendo koni mugo ni banna ala tama ay qala fa amri wama anjaltuhu ala rasuli waman aradan dikri kore munye ni mugo minye ne ala kanya mar kan soso nyemmin jigin ka cidenka a arada anhu iba oma watanasahu kinyina oko wa gaja min khairihi hudahu etara ika kanda mina kurana tanade kono eka kanda imamina kurana kono iba kurana ma etara ika kanda ta kurana tanade kono fa inna lahu ma'isatan danka nyanama ya korolende bekiye jinya kono ay danka fi dunya jinya ikanyanama ya be koroila fala tumaninata lahu wala nisraha li sadrihi ma fantiateke e dusukun kono dusukun ferete soro ibolo bali sadruhu dayiqun harajun lidalalihi e dusukun korolende do asirilende do ika fili sababula wa intana ama jahiruhu wa labisa masa wa akala masa wa sakana haisusa harin ne eka kene malaika jahiru ye nema soro fini min kadiye yodo dumuni min kadiye ya du so min kadiye du min kadiye ishigira okono fa inna qalbahu ma lam yaqlusu ila al-ma'isat ma lam yaqlusu ila yaqin wal huda ni dusukum maseddan kan yani kanda ni disukum mo soro
فهو في قلق في حيرة وفي شك بدأ يبقون نفلي دلا بدأ يبقى شكالرا فلا يجال في ريبة يتردد أو يتولي وقت بي إكا كو إسابة لنتو ما فانتلتي بلو فهاج من دنك المعيشة نinde konyana maya gele yare mo manin qur'ana de ta ka kanda naye ni mba kono ka kala ka barake naye ni ka kanda ta fingo fenna tanke yi fililendo hari ni far kolo kenemala ne mala chogo chogo iddu sukun korelendo ikono na fililendo iddu sukun kono mai satan dankai ninde summa إنه قد قيل في ذلك أقوال منها وكف تفسير كلو يكما تشامان فوني آيالا أبو كونو الشقاء كوكونا نغويا بيه ومنها هو الأمل الشيء دوكو فويتك إيج كان ينما يكون نبارا جوكو كيليتي ورجو الخبيث أنيكا غرجاك بجوكويا ومنها يضيق عليه قبره حتى تختلف أدلاء فيه أبي سلفو كتوسيرو كونو توسرون آية توسير لا كوي كابوري بكرو إلا فوي جلنغلاو بدو نيونا ما يساتن دانكا كابوري بكرو إلا فوي جلنغلاو بدو نيونا والنبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبو هريرة بولو كنا بما كسين النما باكا فإن لهم ميسة دانكا قال أجاب القبر وشيدن كو قبر لا جابا إسناده جيد كو حديثا من فلنية أسندو كني كو شيدن ميسة دانكا آيات توسيري كو قبر لا جابا أنكو آية منون نانانو يكوريا كيكا كاوتا قبر لا جابا ما ني آية يا دويه donc tawsir kelaw ko fi usuli tawsiri ni tawsiri damado fora aya kelen nofe nu te nyugo nguli alaka kuma firlenda ba beta awa qur'ana mugo banna alaka qur'ana ma ni ma ke ika kanda ta yoroye etara kanda ta yorole min te qur'ana ye ika jianya na ma ya be koroila kaburu be koroila la gara be koroila ibe degun soro nimbela aw adanto yede ako na hasuruhu yawmal qiyamati ama ko yawmal qiyamati do ninne alla bi kunukina te qiyama keneka ifinyote lema de bena do ko ibena hujati bolo do ko finyeto la de bena alla bi nyaw finyede ni bena qiyama keneka qala eba fo rabbi lima hasaritani a'ma wa qad kuntu bashira iba fontigi ala munabi yenne bonka kaburu kono kinnate qiyama kineka nyaw finyele kasoron tumbe jinya kono ntumbe yelike me munna yenne finya yabbi qala la bafuye kazalika atatika ayatuna ala bafu ha abo chogo de law itumbe jinya kono wakati minne alaka ayawna nima fanasaytaha ka barakani ayawye yotoye ima barakani ka ayawye sunu tile Quran aya be fuye ala ko nin ka fotede ala ko nin ka ketede ima ko boola imamina ka barakanai i barak toye ni oye ima barakanai wa kadhalika al yawma tunsa o chego kelende do komi eye barak to ni ne ka ayawye jiya kono ima barakenu ye binne fana bi to qiyama kene ka ye finye to lama parce que ne ka ya utoye de ima barake nuye binne fana bi to ya kila finye ki to ka finye kono ya hadisa dona na uye chide nyirinka ko alabu latama unye dauka chokodi chide ko masammi nyu latama usen ka jinya kono wala bese ko latama unye dauka lagra ona hasurhu ama mbu parce que anana ayawrela ala ko abuna til qiyama keneka kutama unye dawde ka masamme nyu tama usenka
jinya kono abese ko tama unye don kallagara masamu nyu la tama jinya kono u yeli to be yeli ke wala bese ko finye to la maunati qiyama keneka donc ni nyayira na kamba baga ala ka qur'ana mo shi kana ba umade qur'ana na hada madunde kama qur'ana majigi kuluka qur'ana man jigi iruka qur'ana jigi na hada madende ka fo hada madende ka barake naye fo aka hada madunde jogo fo ko aka hada madunde bilasira fo aka hada madunde bali men ni fana hada madun tabolo la jesisa uye qur'ana ke komi fe amajiganka parce que ni fe ngo fe nye jogo lankolo ni fe mi mani ni ya fo ko abe qur'ana de ko ni mani o foli yere be hada madun de e kumana qur'ana ka jene ya kelaw ka ba fo ulu ba fo ku yulu tegerema e kunana qur'ana e kumana qur'ana la dolominauka ulu ba fe iye ulu tegerema e kumana qur'ana la munafiquka ulu ba fe e ulu tegerema donc qur'ana be tawsiri chogodi sa afana majigi kuluka amajigi irika ajigi na hada madunde ka fo ka hada madunde jogo fo ni aye jogo nyuma de fo ka mumini jogo do fo ni ode be ela ala tanu ikala barkada ika do ke bi hari be ala ki sabataka ika do fara jogo nyuma inka ni qur'ana ye jogo min fo ni jogo lankolonde do ayera ela tubi kata alama ikleni ala che tubi kata alama ikabwala atawbatu yajibu ma qabla tubu be fembugoti min temenanye donc ni nyede ni ma barake ni qur'ana mais ni mo min nye qur'ana durushi inyi na qur'ana kolo de ko mais amana famulen bi bolo ibe barake ni mana yinye ete doni aya kono ni aya la nyini de min nye bara to ni qur'ana ite barake nay mais eye qur'ana durushi inyi na ye min durushi inyi na kolo de ko ni mana famulen bi bolo ibe barake ni mana yinye fana ete do aya en kono aya in kambe mo mi mabarake na yede aha wala kadhalik aha abana وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك alakum min banna qur'ana manna ye barato inu qur'ana o sarala chogo mitede nejiji man asrafa nin kelente koy mugo dante mena nuzaji al musrifin al mukaththibin bi ayati llahi fi dunya wal akhirah alako nin doronte de ni sarala chogo mi abo chogo kelende la mugo mi nye dante me bagade mugo ye alaka ayaw de galon tigeya ne ala bi sara nin chogo de la jani lagara bi sara dia bi sara lagara mugo ye dante me bagade mugo ye alaka ayaw galon tigeya de ala yen nin tigi sara chogo mi min banna qur'ana made e fona be sara chogo kelende la dia ani lagara ala ko lahum ajabu fil hayati dunya aya wore kuna lako la jababu ye jianya ma yakono wala azabul akhirati asaqu aqul la gharaka la jabode ka gele katema jinyataka wama lahum min allah min waqi mugotu boloye mumbu tangalla gara mumbu siku kolosi ya alako wakadhalika najji man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih awa nibe mugo saranni chogodela mugo dante mena na malli mananati alaka ayawye neba besarani chogodela wala azabul akhirati asaddu wa abqa awa laghra la jaba wode kagele kateme jinyataka laghra la jaba wode be to mugo ka dume mugo ka kateme jinyataka ala yayira mugo ye barato ina qur'ana kele ala yayira mugo dante mena ka ko laika bato chogola jinya na moya kono mugo de ni malli mane alaka ayawye ala billahi jaba jinya abilla jaba laghra awanna yula jaba fula bela laghra taka gele kateme jinya taka laghra tabe toika kateme jinya taka wodi ato nana hadisa kono sahih muslimu ani bukhari
ciden ko mogo fulama munu nye nyogon danga baga fula suratu nuru ni ceni muso na ye nyogon danga alimutala inayini ciden ya fu ka kibariyala inna ajaba dunya ahwan min ajabil akhirati wala ko jiya kala jaba o kannugo katme lagara takade barmo lagara kala jaba gerente dari ka jiya chogo chogo yedde gusuro jiya chogo chogo illa jabara jiya chogo chogo ado lagara taka gele katme jiya taka أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهم ألكم منو ني تشيدن غالون تيغيا منو ني قرانا غالون تيغيا يالا ني علامة بانغو يوا كم أهلكنا قبلهم من القرون jama chama mentemena ulunye ninne ala yu halaki ni ci ikaci de galontigeliye ninne yu halaki ni ala ka galontigeliye o jama chama mi halakira makka kafirunye mununye ci de galontigeya yala o nemo o bange uluyewa o kamirino oye katashino oye jama chama mentemena ninne ala yu halaki eska nema o bange nunu fana ye munum bake ka qur'ana galontiga ka ciden galontiga ya musuna fi masakinihim ulu yere bake katama ado dugu koloka ado sigi yorola ka koro jama kulu folo munun temena maka kafiru nye o bake katama udon ka sigi yoroka ka koro inna fi jalika la ayati li ulin nuha alako jama kulu folo halaki ya limin fuleni nye sisan ka kafiru nye alako ta manse chaman bola hakilima yede mogo hakili bila jama kulu munu halakira uluka halakili kanka hakili dima kamiri dima katashi dima katamanse dima mimba yirela ko ikana ba alatama ikana ba chide untama ikana chide ungalontiga ikana qur'ana galontiga ate ku ilade mogo munun temena enya maku urula ate ku efanala ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وعجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك ألكم محمد نكما ما سبه كتمه إتجي على بلو ni ala tuma sebe kabila ka fo ciden kam manto laba munun fuleni nye halakili sugu minye jamakulu foro soro ate ciden kam manton soro ulu tabu makono lagarade ni otum masebe kabila la kana lidama si samba soro janga kata awajibira ciden kam manton fanaka Allahu akbar me atun sebera ka fo jamakulu folo harakila kubo jiyankro chogomi o bora ciden kam manton ka ne ala tunyo sebe kabila no tunte la jabayin tumbel lejimi u fanaka ka wajibi uka wa ajalu musamma ni wakati tunte ni wakati min donendo ne ala bolo ciden kam manton umina wakati wa halakili wakati ne ala yedati de kala ka sebe kabila koni o wakati mana utemmina ka bo jiya kono me no wakati nana ube mina ka bo jiya kono ube la jaballa khara ni o sarati tumma sebe ne ala bolo na donendo bolo sisa nya soro ciden kam manton be ala soso minna janga kata yuso men nin ko fulade koso janga kata musoro atun sabera ko ulute halaki komi manton to halakira chogo be kele afulana ukan mina wakati ne fana bolo jamakulu fatu wakati ne alaye sarati de kala no sarati mana ntimina no tuntewa nin ko fula tunte la jaba tumbe manton nunu soro فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون على كتير ما يصبري وباك كمين فوي صبري أقرأ min teki jebe himulaka kafiru bake ki galontige liminke
sabala koro wakatu dola ubafo chire mako fato wakatu dola ubafo kokkolon filina do wakatu dola ubako donkili danna do wakatu dola ubafo ko fato de do akacha wakatu dola ubafo nana kuluka sinji fara bo ala ko chide mo bake kamu foyete sabala be koro wasabbihi bihamdi rabbika ika subhanallahi foke ni tigi ala tanu togoy manay ka fo subhanallahi wa bihamdihi iko foka chaya donc ni yayira ko hada made dawa kala ila tauhid ila sunna ala fahm salafus salih kuma lankulu munum be takki segere bara lankulu munum be takki segere sabala koro ika jikiru chaya jikuru de be hada maden deme ko gelewna ala fule ko de fo sidenya ube min fo ye sabala koro ika jikiru chaya anko sabali ye kalite sabade sabr wala tatillah ka sabari ka alabatu wa sabran ma shiatillah ani ka sabali kala kutay ko toye wa sabru ala aqdarillah almulima ani ka sabali ala kallati gedibine koro sabali nin kalite sabade i sabali be min fo sabala koro kala subhanallahi fo qabla tulu'i samsi sani tile kabo tafsiri kelaw yo tafsiri ya anni salat al-fajr fajr salli parce que don ko salli wakati nunu kafun ni salli wakati bata ninde la ba bonnina hadisa de nanu ko perpere latige o mana aya kono me qur'ana aya wiye kore yake kata salli wakati umade aya munumbe kore yake kata salli wakati uma o aya udo de fulenye qabla tulu'i shamsi wa yafjiri salli wa qabla qurubiha ya anni salata al-asri anisani tileka bi ala subhanallahi fo ala ika ala kusuma wa yalla qasara salli kama jaa fi sahihain ani jarir ibn abdullah al-bazali radiyallahu anhu qumi nana bukhari muslimula jarir ibn abdullah al-bazali ka hadisa laka je kabama qala kunna julusa inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dondola kulu sigilen tumbe ciden koro fa nazara ila qamari laylatal badri ko ciden lajelike kata kaloma o ya soro dogati mi sumi ni kalo yeli be dafa tani saba tani nani tani duru o ba fu ni suude makaloma ko laylatal badri aka yeli be dafa ni su sabatela ko ciden kalo yeli dafale wakati mi ko ci sufela la ciden lajelike kata kaloma fa qala innakum ciden ko aw fule satarauna rabbakum kama tarawuna hajal qamara ako qiyama abawu tigi alaye komi anya benin kalola chogomi la tudamuna fi ruyati hari atenyogon puse ka nyogon dewa alla jeli kama Allahu akbar hari atenyogon koro mama kalo tani saba kalo tani nani kalo tani duru jomba fo jonye ijo fanaka allaje bede nyabala awa kwala be yo chogode la qiyama keneka mu'minu be ala yo chogode la mugo site mugo ewa degu akama ate nyogon tinti akama fa in sata'atum ciiden ko na besala allan taqlabu ala salati qabla tulu'i samsi wa qabla qurubiha fafwalu nim besala ni pommi desala na bese ka salli tile bolinye na bese ka salli tile bininye ayate ciiden munyira nin kono mana mugo min bafe ika ala ye dume farda salli nununka kuma mana fajiri salli ani lagasara salli idume nununka ukanu wakati la obeke sababu ki deme qiyama ibe alaye summa qara hajil ayata o kofe cidenye ni ayakara wan umarata ibn rubayya qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadisa wurela umarata ibn rubayya ako alayya me ciden bafo lan yalija nara ahadun salla qabla tulu'i samsi wa qabla qurubiha ko tasumate do mo sila ki jani qiyama mo mi sallira tile bolinye isallira tile bininye mana iye farda sallin kronshi fajiri salli jantola daga sara salli jantola ko tasumati jani ni yu matrafona ni utogola
musahidu ye munye mana aya ye min fo ko salli kake aka ala ko subhanallah ka fo kala tanu tile boli nye ani tile bini nye jaha koro ye munye salli fajiri salli ani lagasara salli wa min ana il-layli fasabbih awa suleru fanala ala subhanallah fo min sa'atihi fatahajjad bihi suleru fanala wuli ikan nafila ke alaye wa hamalahu ba'dhum ala al-maghrib wal isha tawsir kalaw doko wa min ana al-layli fasabbih uyubila jumanka futuru salli ani safo anko aya mbe koriya kata salli eruma qabla tulu shamsi wa yafjiri wa qabla ghurubiha wa yalla asrai wa min ana al-layli fasabbih wa yafuturi ani safo futuri ni safo fana bo oyorola wa atrafa an-nahari ani ewa tilefana ewa tinefana akrefelala fi muqabalati ana al-layli la'allaka tirda mana tilefana akrefelala ala subhanallahu fo ni yo ke abe adola ala beje ikoro atrafa an-nahari yo fana ke munye salli fana salli atrafa an-nahar salli fana bo oyorola donc do ye farda salli nunun bonni aya kono la alla ka terida ala ko niye nunun ke ye ala subhanallahi fo tile bolinye ya ala subhanallahi fo tile bininye sun lerun la ya ala subhanallahi fo tile fana kere fulaw la ya ala subhanallahi fo niye ninke nin chogola ubi ye farda salli nunun challe nin sogola la alla ka terida ni dola ala be je koro mana ala bi sara lila sara min ni yere be jenay la alla ka terda ni nunun kala bi sara la sara be yere be ni son jenay ibe jenay abe comme ni ala ke wala sawfa yutika rabbuka fatarda ja ko itigi ala abena sara do dima sara min ni be ni senjo akoro donc la ya ira ci dena sallallahu alaihi wasallam nay ala kusma matarafani waqtu wala nay sallu matarafani waqtu wala ala be sarada malla gara sarabinna binni sonjanay aha ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على بافوا النبي محمد كسني نما باكا اللهم صل عليه لا تنظر إلى هؤلاء المترافئين واسباههم ونزرائهم وما هم فيه من النعيم ala ko cidema ni mogo nemale munun fule jinya kono mogo nemale nunu nesma dira mogo munuma kana wulu lajede wulu na unyogoraw wulu nu nyogonaw ala ye nema di mogo munuma kana wulu laje fa inna ma huwa jahratu ja'ilatu wan na'im ha'ilatu nema mumbu bolo jinya mashiri de do mashiri mimbe wuli ateto ewa nema min fulin ni na diruma fana li naqtabirahu bi jalika diruma puruku la jarabide a duruma la jarabide kamade o la jarabili fana wa khalilu min ibadiya sakuru o la jarabili fana kononana ala ka jomimbe ala barikada o ka dogo nema tigula de jomimbe ala barikada o ka dogo nema tigula mujahidu ko ajwaja minhu yanni al-akhniyaw nafulu tigi noniya chama munum bula faqad ataka khairan mimma atahum aw alay heradi ema chide min kausa min dira jinya dunkawma abe komi ni ala ko ayawre kono bunkasir bina fukan nin tawsir ala ko wala tamudanna aynayka ila ma matana bihi ako chide kaninya samade ikaninya ta kala jeli ke katafin na ninne alaye nunun da muni kafirunu nema tigi munun be jiya kono ne yu da muni nema minye kaninya ta kala je damu danna kore munye ni etara yoro la sisa yoro nyumando dilala etara ibe nyawa kata yamfe ibe nyawa kata yamfe kal ninde tamu danna ikaninya ta kaninya nema nunun laje nko ode ya to mu'minin nyuma
puri kalli maniya sabatilenga toyi bola kanan naga sakato ka jidi odi ato ciden ko ikato kata bokkaburu sowdela silama nyima mumini nyuma ibo yoro ye wakati be ikata bokkaburu sowdela ciden ko bi hakili jigi lagarala obi hakili jigi sayala mais ni o torade dongo do ibe mogo do bolo aka ewa mobili kono tara sante do irila tara so dakamana do irila tara nago foro dakamana do irila ni ala ma fara eka imake jinya imake lagara sikatala parce que fente e bolo e duskunte lafiya fana dongo do ni fen kura min jira lila inata bedda o ka eto soro fana inata bedda ka ita soro fana donc mu'mini nyuma silama nyuma ika kede wakati be ala ka qur'ana ika kala ciden hadisa inyaw bula ube kaburu so ikata bula nunun de bi bajian la ki dusukuma fantia min nima jian nema tigun no bila inembe tike inimbe tike nimbu bolo eta soro ikadina be cinya bolo oda to ala ko cide ma kaninya takata nema munun fule ninye kaninya taka koiba laje ajwaja minhum ni na fulu tigi chama ni banna chama minni jian nema chama noniya chama min fulu bolote kaninya taka lajede jaharatali hayati dunya jian nyana maya masiri dronde do ni nema nonu ye jian nyana maya masiri dronde do utellaba ube wulide ube tade li naftinahum fihi awanya duma de maduma gansade kula jarabi akono yala mo min nema min diri may be ala barika dan nema en kono ube ta ita ala barika da kono ube nyinen ka belade adiru ma puru kula jarabi de akono awa ala kabba wa barika da baga fana akadugo mo wala de waridu rabbika khairu wa abqa awa ala ko cidema ni ekera ala bato bagay ibanna jinyama itigi ala gibbe garjage fitini min taka dima de o kausa ema itigi ala bi garjage minna jinya kono minye nin qur'ana min dirima nin dina min dirima ni ala yi garjagala o kanyi katemen na fulutu kan na fuluka o kanyi katemen nema tu kan nema inka o beto nema tu kan nema inteto meta beto ibolo wala tanko bun kasir ko ya tafsir na aya wore akwala ko wala gari atainaka sabwa min al-masani wal qur'an al-azima ala ko cidema ne alaye aya wolon fula dima sagali beke aya wolon fula minka minye suratul fatiha ani nin qur'ana ba la tamudanna aynayka ila ma matana bi ajwaja kaninya sama ni alayi damunin na fulo chama minin ewa banaya sebo ya noniya chama minye kaninya takallaje donc ni yahirana ni ala ko rejo rabbika khairu wa abqa ala lanyini be qur'ana min dira cidema dina min dira cidema doni min dira cidema o kausa nema tugu kan nema ye o beto nema tugu kan nema teto وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وفي صحاح بنكسركو أبي حديث سهلين كنو بخاري عن مسلم أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسروبة التي كان قد اتجل فيها النساء حين آل منهم مسروبة دي سودو دي كادلا سود دنكلي كادلا كاكورتا كومي فولو نمبي نيوم مرا كورو منومنا نامبو دلا ambe kabakuru de da folo kairi da oka donku ka soja oka masurubatu yode o so nyogona tumbe ciden bolo tumami akam muson ya kuma chaya ciden kan jinya nema nyini wala ninkanye nindama ciden kalela ko kalo kelente do auka kalo kele ntese auma o kalo kele ciden ka bommin fula bolo o chogola atara o kalo kelenke o kono tumami ciden dalen bo kono de Umar ibn Khattab donaka o soyin kono farahu mutawashidan
murtadiya ala rimali hashir aya ciden soro adalen do ka belewu de fara ɲɔgɔn kan ka da u kan ka kunda belewu do ku fara ɲɔgɔn kan ka kunda u kan komi kunkoro donna Allahu akbar. bele feselen de b'a kɔrɔ komi dila dalen b'a kan walaysa fil bayti illa subratun min qartin wahiyatin muallaqati foyi tɛ so kɔnɔ fo ewa jabi min n'u bɛ ewa golo faga n'a ye o ɲɔgɔn o dɔw tɔnen bɛ so in kɔnɔ ani min ye golo dɔn golo min ni a nɔniya yɛlɛmana a b'a fɛ ka toli o fana dilolen don so in kɔnɔ fa abu taradati ayna umara bil bukai umaru ye